svuda. I 140, tamo šlo 160, dajmo! Lepo je videti naše slovenske fante, ki so res napravi junaki in se točno vidi, da v bistvu delajo vse tele s svetovnima močnimi fanti, da res so ta pravi strongmeni in čestitam jim in navijam za njih, tako da 1A fanti, res, tako da ponosni smo na... V bistvu, kar se proteinov tiče, tudi noben bav, to so v bistvu beljakovine in to si mora v bistvu vsak po končani vadbi privoščiti, sicer zaradi regeneracije mišic, kajti za tem nahrani svojo mišico in v bistvu pol mišica ne udira samo sebe in tako v bistvu prihaja z mišičnega napredka in na tak način se kuri v bistvu telesna maščoba. Tako da priporočam vsem po klasični vadbi v fitnessu in tudi dietom, ki se ukvarjajo z fejsom, da si privoščijo beljakovinski šejk, možnosti imajo pri izbiri vkusov in so zelo dobri, kajti na tak način se vidi napredek pri mišični masi. Srbija! Ekra! 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 Evo, Sočko! Kot bi bil davno! Še žakal! In da vidimo, kaj bo stane kugla! Stvar je napeta, stvar je napeta! 28, 31! Evo, ena! Dva! To je močna desnica, kot bi bil sam Primožu iz Petran potegan kri in da bo zdržal. Ja, tekma se je zdela zelo adrenalinska, publika zelo navijala, jaz sem zelo vesel, tudi tekmovalci so bili zelo odlični, sploh Ermin je čist klasa zase, kakor so tudi gledalci, to je dela kot hidravlika, tako da krasna tekma, tudi ostali zelo tekmovalci so zelo dobro sodelovali, zelo dobro dvigali, res na nivoju, še vreme je zdržal, tako da hvala Bogu, da smo skozi. Evo, ja sam prvi put tu u Kranji, bio sam pozvan i prošle godine, ali imao sam problem pa nisam mogao da stignem nikako i ovaj put se to uspio. Jako sam zadovoljan rezultatom. Mi takmičari se poznajemo zajedno već dosta dugo, isto sa Gregorom i sa Ivančićem i dobri smo drugovi. I jako sam se dobro osjećao danas, publika je fantastično, vreme je bio fantastično. Slovenija je jako lijepo mjesto, pogotovo ovdje u Kranju i što se mene tiče, maksimalno sam zadovoljan svega i sa rezultatom i sa gostoprimstvom i sa publikom. Pozdrav svima protein.si.